ገዳም የሌለን መድቤ መዳኔ እግዚአብሔር ድንግል ወላይ ይገርማል Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን. Maatii Waaqayyoo Waaqayyo kan jaallattan Waaqayyos kan jaallatu ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii kan taatan ijoolleen waadaa araaraa kidaana mirat ijoolleen qulqullootaa Waaqayyo ulfaatatiin akkam turtan akkam yoo nageessani ani nagaa kooti galanni Waaqayyoof yaa ta'u akkam jirtu jajjabaattu Sooma kana keessa maal fakkaata isiniin jedhaa na bira hundi isaa bareeda galanni Waaqayyoof maluufuu Maariyaamiif galanni ulfinni haa ta'u. ሰላም ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአደራ ልጆች በእግዚአብሔር ሰላም ፍጹም ሰላምታ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እኔ ሰላም እንደሆንኩኝ እናንተም ያላችሁበት ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ብዝት ይበልላችሁ። እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ጾም ምን ይመስላል? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ አማን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለሱ እንግዲህ የሚከፈለው ነገር የለም ምስጋና ብቻ ነውና እሱን ሁሌ እያመሰገንን መኖር ነው እላችኋለሁ። ዛሬ ብቅ ብያለሁና ለምን ብቅ እንዳልኩ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን በዚህ ጾም ውስጥ ማድረግ ያለብን ረመዳን መጥቷል። እዚህ ረመዳን ላይ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? እንዴት ነው መጠቀምና መስራት አለብን? ትዕግስት እንዴት ነው መኖር ያለብን? የምን ነገር ለመናገር ብዬ ነው ማለት ነው ለእህቶቼ የመዳም ቅመሞች የሆናችሁት ማለት ነው። አውቄ ሳይሆን ያው የተሻለ ነገር ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። እና አጠር ባለች ሁኔታ 10 ደቂቃ የማትበልጥ ነች እና እስከ መጨረሻው ድረስ አዳምጡኝ። ሊጠቅማችሁ ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው። እና ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እንደኔ አይነት መዳም እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችሁም ይስጣችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ እንደኔ አይነት መዳም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እውነት ለሁላችሁም በየጓዳው ታፍናችሁ እየተቸገራችሁ እያለቀሳችሁ ላላችሁ እህቶቼ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ልክ እናታችን እንደ ድንግል ማርያም የምታዝነው እውነቴን ነው የምላችሁ እንደ ድንግል ማርያም የምታዝን ሰው የለም። ግን በቃ ድንግል ማርያም የምትሰጠን አለች፣ የምታስቀምጥልን እናት አለችና ልክ እንደኔ አይነቷን መዳም ይስጣችሁላችሁ እወዳለሁ። ለምን ካላችሁ በኋላ ላይ ላብራራላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። Maatii Waaqayyoo obboloota koo hafuura biyya keessa biyya alaa kan jirtanii hunduma keessan nageen Kiristoos isiniif haa baay'atu jedhee jira. Har'ammoo qabadhee kanan dhufe gorsa adda addaati. Wanta xiqqoo gabaabduu taate jechuudha. Ani nama beektuu osoo hin taane nama dadhabduu namarraa gorsa barbaadudha jechuudha. Garuu obboloota koo immoo yoo nan itti yaadee jedhu obboloota keenya tokko tokko nu fayyada jedhanii warreen fudhatanii fi fayyaduu danda'a jedhee sila yaaduuf jechuudha. Duraan dursee Waaqayyo gooftanii lafa jirtanitti mana isin keessa jirtanitti madaamii akka kootii Waaqayyo isiniif haa kennu. Dhugaa isiniin jedha madaamii akka kootii Waaqayyo isiniif haa kennu. Isiniin jedha maaliif yoo jettanii booddeerramus isinii gochuu hin danda'a jechuudha. Hunduma warreen dhiphattan warreen boossanii haadha keenya dubroo Maariyaamitti harmeetti bu'a. Harmee keessaan dubroo Maariyaamitti bu'aadha. Ishiin haadha kan taate isiniif laatti jechuudha. Dhugaa kan dubroo Maariyaamii qabatee hin qaana'u hin affaru waan ta'eef iyyuu isiniin jedha ga'a ijoollee tawaahidoo kan taatanii obboloonni koo immoo amantaa biraa keessa illee jirtan immoo amantaa qabdanii Waaqayyoon yoo kadhattanii amantaa keessaniin cimtanii yoo qabattan yoo kadhattan Waaqayyo wanti dadhabuun hin jiru isiniif laataati. Isinillee amantaa qabdanii cimsaa kadhadhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'a qabadhee kan dhufee waa'ee ayyaana tsooma kana ilaalchisee maal gochuu qabna ramadaan dhufaa jira waan ta'eef amma Ramadaan እንግዲህ gaafa 23 seena jechuudha. Tarii viidiyoon kun isaasittis gallakkisuu danda'a, isaan booddis gallakkisuu danda'a, Ramadaaniin booddis ta'uu danda'a. Lamaaniyyuu Ramadaanidhaan wal qabateetuma jechuudha. Dhugaan isiniin jedha waggaa har'aa baay'ee dhukkubsachaa ture, baay'ee dhiphachaa ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u immoo waggaa kanatti immoo Waaqayyo na kiise jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u har'a
nama fuuldura dhaabadhee amma kana bilbila irraan odeessu kana miti waggaa har'aa jechuudha. Ofii kootiin ofan jibbee yeroon of jibbee yeroon itti lubbuu kootillee jibbeen jira jechuudha. Waaqayyoon gidi abbaan dhiifama nuuf haa godhuuti. Warreen akkasitti abdii kuttan abdii hin kutanaa. Samiirraa abdiin kutinii iddoo teessoo isaatii lafarraas abdiin kutin dhaabbannaa waaqayyooti yookiin jannaa waaqayyooti ofirraa abdiin kutinitu immoo uumama isaatii jedhamti sagalichi. Kanaafiyyuu abdii hin kutinaadha. Ergaa ilmucaa waaqayyo taatanitti abdii ofirraa hin kutinaa. Siniin jechuun jaaladha. Jireenya addunyaa tanaa oliif gadi waan taateefiyyuu nama dhiphisuu dandeessi, nama boochisuu dandeessi, nama gaddisiisuu dandeessi. Kanaaf immoo isin jajjabeessaa malee abdiin kutinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ramadaana kanarratti maal gochuu qabna warreen jettanii maaliif kaastee waa ramadaanii jettanii fakkeenyaaf gisee ramadaan hojiin hin baay'ata hin beekama jechuudha. Garuu hojiin kan isinitti baay'atu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Gaafa isin kadhannaarraa fagaattanii gaafa nuti amantaa keenyarraa fagaanne nama foonii hari'uudhaan dhugaa hojiin baay'ee biizii nu godha jechuudha. Baay'ee biizii nu godha jechuudha. Ani maaliif waggaa har'aa waaqayyo eessa jira jedhee immoo gaafachuu hin dagadhe jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko kadhannaarraa fagaadhee nan sooma garuu soomni keessuun akkas fudhatama miti. Maaliif hin sagaduu hin kadhadhu. Ganama ka'ee soomee galgala nyaachuu bichaadha jechuudha. Dhugaa yeroon itti utuu maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluu hin jedhin yeroon itti nyaadhutu jira jechuudha. Akkuma seexanaa dhugaan isiniin jedha akkuma seexanaa yeroon itti callisee nyaadhullee ni jira jechuudha. Maaliif yeroo tokko jireenyi nu qorti jenna garuu nutis immoo jireenya qoruu ni dandeenya jechuudha. Gaafa kadhannaa goonee gaafa cimnee jechuudha. Bootamtu shadha. Nuti immoo deebisnee qoruu dandeenya jechuudha. Kanaaf warri yaa habiibii yaa lubbuu yaa nafsee warri akkasii please ji'a tokko kanaaf ijoollee dhiisaa. Warra habiibii taatanii hiriyaa warri taatan ingilis ji'a tokko kanaaf ijoollee keenya ijoollee shamarranii nu dhiisaa habiibii jechuu dhiisaa maa badde jechuu dhiisaa amma kushinaa keessaa ingilis isheen ganama kan kaatee ingilis sa'aatiin hin jiru jechuudha. Warreen halkan kaanillee sooma ittiin jedhan nyaatan ni jiru jechuudha. Kan maatii keessatti warreen maatii qaban jechuudha. Egaa mee sooma kanarratti maal gootanii jirtu sinooyi? Hiyyeessota gargaaraa jirtu isiniin jedha. Akkuma beekamu gidi kan harki mirgaa kee godhu harki bitaa kee hin beekin jedhamti waaqayyoon. Akkasumatti hin ta'e kadhannaa godhaadhaa sagadaadhaa sa'aatii qabdanitti jechuudha. Kanaaf hojii salphaa isiniif ta'a. Mee of qoraatis ilaalaa gisee tokko bilbila irraas fagaadhati yeroo ofiif kennaa jechuudha. Yeroo ofiif laadhadha. Tarii waldaaleen adda addaa jira. Waldaarra tajaajiluun ni jira. Garuu lapheen keessan achuma otuu jiru bilbila onlaayinii gaafa cuftanii lapheen keessan guutummaan guututti amma fakkeenyaaf ani dhugaan isiniin jedha jechuudha. Gaafanii normaalii waldaa qaba jechuudha. Waldaa keessa barsiisan baay'ee nu barsiisu baay'ee nu gorsu waldaarraa akka hin baane nu gorsu yeroo baay'ee jechuudha. Numaaf jecha nu gorsu jechuudha. Garuu normaalii gorsa barsiisaa sana yeroo sanaaf nan dhaga'a malee utuu barsiisaan nu gorsaa jiru achitiin gurri koo ni dhaggeeffata. Garuu harki koo immoo gara biraa deema jechuudha. Kan sin ajaa'ibu yookiin FB irra galaa yookiin Telegram irra galaa bakka yookiin Instagram irra galeen laala. Gurraan isa barsiisaan jedhan sanaan dhagaa garuu hojiitti kan jiru jechuudha. Garuu ofi qoruun yeroo tokko jechuun barbaachisaadha. Maal gootu seetanii jechuun an fakkeenyaaf of gaafan qoru onlaayinii irra hin baha. Baheen mee ani dhuguma kadhannaa nan godhaa laphuma kootii qabee waanuma waaqayyo laphiin kun yaada onlaayinii irraa gaafan bahee. Fakkeenyaaf onlaayinii gaafa galtan namni bilbilaa hin barreessaa hin barreessinaa bakka. Normaalii piroofaayiliin keenya waldaarraa jiraatu malee ani kan kosinitti himaa jira jechuudha. Barsiisaan fakkeenyaaf yeroo baay'ee eessa akkan taa'u ni beeku jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee FB irra nan dhabanii maaliif anatuma achi barsaa dhaggeeffadhu achi FB irra galee ilaala jechuudha. Garuu gaafa onlaayinii irraa baane jechuudha. Dhugaa laphee keenyaa cabnee kadhannaan keenya illee fudhatama qabaa ni soomnaa ni sagannaa. Dhugaa waaqayyo jechuudha baay'ee jechuun aara galfii arganna lubbuun keenya ni boqotti jechuudha. Mee akkasitti of qoraatii ilaalaadha. Keessattuu ramadaanii kana keessatti jechuudha akka hojii isin salphatu. Ani waldaarra fagaadhaa isiniin jechuu koomiti kana gaafa isiniin jedhu warri waldaarratti tajaajiltan garuu guyyaa waliif kenna ofiif kenna.
Onlaayinii mataa isinillee dhukkubsuu danda'a hojii wajjiniin jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf dhaggeeffachaa gaafa angidii hojii nama hin baay'atan beektu miti nyaata hojjechuu maal jechuudha. Yoona giraa namaaf gaabbatu tokko hin jiru keessattuu iddoo maatiin ijoolleen itti baay'atan jechuudha. Gaafa eelfoonii gurra keenyatti goonee gaafa dhaggeeffachaa hojjennu noormaalii xiqqooshii sirrii nuun dhufu jechuudha. Akka kootti jechuudha. Maaliif hojii cimaa sila ta'eef jechuudha inni kun hin xumurtu hojicha. Achiiti hojichi hin jira asitti immoo yeroo dhaggeeffatu tarii haara galfachuu dandeessa. Hundi keenya tokko miti. Tarii yeroo dhaggeeffannu hojii akkatti xumuru dhiisu. Fakkeenyaaf ani otuma tokko haasawwan tokko isinitti haasa'aati gaafa ni dhaggeeffachaa hojjedhe noormaalii garuu dhaggeeffachaa hojjechuun kiyya kun harkaan barreessi na godha jechuudha. Maaliif hin arrafu? Waldaa irrattis haa ta'u, ibsuma irrattis haa ta'u barreessuu hin dhiisu jechuudha. Maaliif yookiin dhaqee namiin jedha yeroo namiin jechuu dhaqee kan ammoo yookiin barreeffama biraan argaa. Noormaalii bakka hin taa'u jechuudha. Argaan yeroo san xiqqoo ishee yaadan hojii keenya irratti xiqqoo wanti gufuu nutti ta'u jira jedheen yaada. Warri keessattuu kushiinaa keessa hojjennu nyaatarra warreen nyaata hojjennu qulqulleessuu irratti noormaalii homaa miti jechuudha. Egaa immoo maatiin mana keessaa sin qoran yoo jiraate jechuudha. Maal gochuu qabdu seetanii dhugaan saniin jedha. Wanta nufi kootee argan sinitti hima jechuudha. Wanta nufi kootee arge jechuun bakka ani gaafuma jalqabuma utuun gara biyya kanaas hin dhufin ta'ee duras utuun gara biyya azaabaa hin deeminii waa'ee foon koof hin kadhadhu ture, waa'ee amantii koof hin kadhadha ture yaa Waaqayyo nama amantii kootiin nan lolle, nama amantii kootiin nan mormine naaf kenni jedheen kadhadha ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hanga ammaatti gara amantii kootiitiin na kabaju. Amantaa koolatti dhiibbaan narra ga'een jiru galanni Waaqayyoof haa ta'u jechuudha. Maaliif gara madaamii akka kootii isiniif yaa kennu Waaqayyo gara isiniin jedhetti deemuudhaaf jechuudha. Yeroon beerutti jirutti illee jechuudha waggaa tokkoof nan nyaadhe jechuudha. Waggaa tokkoof afaan silan hin beekneef nyaachaa jiran ture. Sana booddee intalli isaanii akkan ortodoksii ta'e immoo itti himee jira jechuudha. Maaliif fannoo koo argaa jiru. Fannoon koo gubbama irratti ba'eetinen malee keessa gadi uffisee hin deemu. Ammaan tanallee taanan jechuudha. Ammaan tana bakkuma hin jirutti iyyuu fannoo koo keessaan kaa'u jechuudha. Fannoon koo gubbama irra taa'a jechuudha. Akkasumatti hin hojjedhas jechuudha. Waan fees dhiyeessu waan kamiyyuu dhiyeessu akkasumatti. Tokkoon keenya garuu fakkeenyaaf yeroo kaan dhiyeessine yeroo isaan bira deemnu akkasii warra keessa kaawwannu jiru. Ani bakka hin kaawwadhu jechuudha. Akkasumatti hin deemu. Maaliif mallattoo kooti, fayyina kooti, humna kooti waan ta'eef jechuudha. Innaa Oomii kana jechuudha ammaaf hin tsoomne erga ortodoksii taatetti tsoomuu qabda maamna naan jedhan jechuudha. Isaan ofii isaaniitti asitti osoo hin taane yeroo beerutti jirutti jechuudha. Kasaanis jechuun fakkeenyaaf yeroo tokko maal jennaa nuti nyaannee jirra waan ta'eef iyyuu gallee maracaamneetuma tsoomnaa yeroo itti jennu jirra akkasitti yaadan ture jechuudha. Garuu yaadni tokko naa dhufe fakkeenyaaf nuti quba 5 qabna jechuudha. Fakkeenyaaf isin fudhee quba 5 ni qabna jechuudha. Quba 5 kana keessaa qubni koo inni kuni ajaa'ee jira. Yaa muramuu naan jedhu mana yaalaa dhaqee jechuudha. Yaa muramuu faayidaa hin qabu naan jedhu jechuudha. Kaza sababa quba tokkitti kanaaf quba arfan kana hin muru jechuudha. Maaliif isaan kun fayyaadha waan ta'aniif iyyuu hin muru. Ishii kana qofatu murama jedhan ishiin kun ajoofte waan ta'eef hin muramte sababa ishii kanaatiif isa kana arfan akkan hin murree fi kanarraa maaliin hubadhee ani nyaadhe jedhee itti fufuu osoo hin taane bakkuma dhaabadhee jiru sanaati jalqabu akkan qabu. Akkuma qubni tokko ajaa'ee jedhee quba hunda murre sanatti ani nyaadhe jedhee itti fufuu akkan hin qabne hubadhee jechuudha. Kaza nan tsoomne. Kaza gaafa tsoomne gaafa kadhanne hundumtuyyuu deebii nu qaba jechuudha. Deebii arganna jechuudha. Annaa sa'aatii koo eeganii yeroo sanatti illee jechuudha. Sa'aatiin gaafa ta'e sa'aatiin gahee jira nyaachuu jedhanii sa'aatii eeganiiti jechuudha. Kan natti manii amantaa koo irratti kabaja kan naaf laatan jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas immoo jechuudha dhugaa madaan akka kana akka gootii isiniif haa kennu kan isin jedhe jechuun sa'aatii ishiitu eegee natti hima dhugaa isiniin jedha. Hojiittis yoo nutti ni jedhe dagachuu ni danda'a. Garuu sa'aatii ilaalteeti deemi kadhadhuu bakka deemi tsallayiiti kootu nyaadhu sa'aatiin ga'e naan jedhe. Deemi kadhadhuu naan jette ila. Dhugaa isa kana ilaala. Isaan musliimadha jechuudha. Ani garuu ortodoksii dhaabicha ortodoksii. Hundi musliimadha. Garuu gaafa sa'aatiin ga'e ijoolleen isheen illee jechuudha deemi kadhadhuuti kootu nyaadhu sa'aatiin ga'e jira naan jette jechuudha. Ila dhugaa dubroo maaramiin anaaf jechuudha haadha kan taate naanaaf. Maaliif waggaa har'aa bu'aan ture. Siilishii fuulduratti kufee nyaadha koo anoo qofaa koo hin jira.
ani kanan deemu biyyaa Zaabaati kanan jiru biyyaa Zaabaadhaatiin wajjin ta'e godaansa sirraate kan baran atis ilma kee jettee kan godaante yaadu biroo maaliin godaansa koo irratti na waliin ta'e kadhachaa ture jechuudha bu'aa ture jechuudha. Baay'ee manan dura galilletti amantaa koo irratti namni na tuqee jiru garuu baay'ee dhukkubsadhee ture baay'ee qoramee ture jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni kunis immoo sababiiwwan kadhannaarraa fagaadhe. Sirgatii sirran dhiisee kadhannaa sirran dhiisee diinni daandii ittiin argatee natti seene jechuudha. Malee amantaa kootti namni natti bu'ee hin jiru. Garuu ishiin ammaa kun immoo keessumatti baqqee ishee ammaa kun immoo baay'ee jechuudha. Baay'ee haadhuma gootee naa kennite jechuudha dubroo maariin galanni isheef haa ta'u haadhuma jechuudha. እና ገለነ ዋቀዮ ፋታው እና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ከረመዳን ውጪም ከረመዳን ወደዚህም ልለቅ እችላለሁ አይታወቅም። ግን በረመዳን ውስጥ ምን ማድረግ አለብን ያለውን ነገር ነውና በጾም እየጾምን እያለ እነሱም ጾም እየገባ ነውና ልንጎዳ እንድንል አይገባንምና ይቅርታ አማርኛ ላይ አኮለታትፋለሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ በደንብ ሰላም አውቃለሁ ግን አላውቅም ያው አውቃለሁ አይባልም ማወቅ እግዚአብሔር ነውና ያው ትንሽ እያኮላተፍኩ ነው ያለሁትና ምን ለማለት ነው የመጣሁት እኔ እንግዲህ በረመዳን ላይ ኩሽና ውስጥ ለምትሰሩ እህቶቼ ኤልፎን አድርገን ምግብ በምታበስሉበት ሰዓት እራሳችሁን ጠብቁ። ኤልፎን እያዳመጥ ሀሳባችን እዛ ሄዶ የምንሰራውን እንዳንረሳ አስቡ ልላችሁ እወዳለሁ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ጓደኛ ባለቤት ሀቢቢ የምትባሉት እዚች ረመዳን እስከሚጨርሱ ድረስ ከእህቶቻችን ትንሽ ለምን ጠፋሽ ለምን አትደውይም ለምን ስልክ አታነሺም ብላችሁ የምትርጎመጎሙት ካላችሁ እባካችሁ እቺ ወር ማለት 1 አመት ማለት ነውና ብዙ ቤተሰብ ብዙ ልጆች ያለባቸው ልጆች በጣም ይቸገራሉ ማለት ነው። ሀሳባቸው ይበታተናል አንድ ቦታ ሆኖ አይሰራም። ስለዚህ እንደዛ የምትሉት ሀቢቢ እንደዛ የምትሉት ፍቅረኞች ጓደኛሞች ባልተብዬዎች ማለት ነው ይቅርታ አድርጉልኝና ትንሽ እረፍት ስጧቸው ለእህቶቻችን እረፍት ያስፈልጋቸዋል እቺን ወር ረመዳን እስከሚወጣ ድረስ ማለት ነው። ለምን እዚህ ጋር ለምሳሌ ካንተ ጋር ልትጨቃጨቅ ትችላለች ለምን ጠፋሽ ትላንትና ለምን ስልክ አላነሳሽም አልተመቻትም ጧት ነው የምትነሳ ሌሊት አትተኛም ይበላሉ እነሱ ወዳቸው አይሞላም ወዳቸው የሚሞላም አለ የማይሞላም አለ እምብርት ያላቸውም የሌላቸውም አለ። ለዚህ ስላችሁ እምብርት የሌላቸው የሚባሉ ወጣቶች ቤት እምብርት የለም። ወጣቶች ቤት ሌሊትም ቀንም ይበላሉ። በረመዳን ማታ 12 ሰዓት ከጀመረ እስከ ጠዋት 10 ሰዓት ይበላል። ትንሽ እንደኔ ለምሳሌ አሮጊቶች ቤት አይበሉም ተነስቶ ማለት ነው ተነስቶ አይበሉም። ማታም ያው 12 ሰዓት ይበላሉ አንድ ሰዓት ማለት 1 ሰዓት ወደ 12 ሰዓት እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው ይበላሉ። ከዛም እስከ 4 ሰዓት ነው የሚቆዩት ሻይ ከጠጡ ነው ከዛም በኋላ ምንም አስቸግር የለም። እንደኔ ማለት እንደኔ አይኔ ያለውበት ለምሳሌ እንደ አሮጊትና ሽማግሌ ናቸው ሁላቸውም ቤት አላቸው ራሳቸው የሚፈልጉትን ጠቅልሎም ሳንዱሽም ሰርተው ይበላሉ ማለት ነው። ጧትም ተነስቶ አይበሉም የኔ ሌሊት ማለት ነው። ግን ቤተሰብ ያላቸው ልጆች ተማሪዎች ለምሳሌ ግድ መብላት ስላለባቸው ጧት ይነሳሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እህቶቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ስራ በጣም ስለሚበዛባቸው በአንድ ሀሳብ ሆኖ እንደሚሰሩ እናንተም እቺን ወር እረፍት ሰጧቸው። ናፍቆት አለ ወጥ ያንተ ጭቅጨቃ አለ እንዲህ አርጊ ትላታለህ በዛን ሰዓት አይመቻትም ትናደዳለች የምትሰራውንም በስርዓት አትሰራም። ከዛ ካንተ ስትናደድ ከዚህ ጋር ያናድዷታል ከዛ ትጨነቃለች። አንድ እህት መጨነቅ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። በሰው አዛብ ውስጥ መጨነቅ ማለት በጣም ይከብዳልና እባካችሁ ቤተሰብ ጓደኛ ባል እረፍት ስጡ። በረመዳን ውስጥ ስልክ ለምን ከኦንላይን ጠፋሽ ምን ሆንሽ ነገር ተውት። ይሄ የታወቀ የሚያስጠፋ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ እህቶቻችንም ለራሳችሁ ጊዜ ስጡ። ከኦንላይን ላይ ውጡ። 1-2 ቀን 3 ቀን ከኦንላይን ላይ ወጣችሁ የሮክንተን ሰዓት ስጡና እዩት ራሳችሁን ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር አውሩ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገሩ። ስትተኙ ኦፍ አድርጉ። አሁን ለምሳሌ ቀን ስራ ነው በዛ መኝታችሁ ጋር ስትሄዱ ስልክ ትከፍታላችሁ ከዛ ጸሎት አታደርጉ ምን አለፈ ዛሬ ምን አላለፈ ሰው ይደውላል ያጣችኋል ከዛ መልሳችሁ ትደውላላችሁ መልሳችሁ ትጽፋላችሁ ሰዓት ይሄዳል ጸሎት የለም ድካም ነው ይተኛል ጧት ይነሳል። ስለዚህ በጣም ቢዚ ትሆናላችሁ። ስለዚህ በዚህ በረመዳን ውስጥ እኛ ያለነው ጾም ውስጥ ነው። ጾማችንን በስነስርዓቱ ጾመን እንደጀልቀም በስነስርዓቱ እንድንጨርስ እግዚአብሔር አምላክ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያብቃንና በሰላም እንድንጨርስ
ለጊዜ ለራሳችሁ ጊዜ ስጡ እህቶች። ከኦንላይን ውጡ፣ እውነት ውጡ፣ ውጡና ነው። ለምሳሌ ማህበር አላችሁ፣ አው ይገባኛል። ግን በቃ ሀሳባችሁ እዛ ነው፣ ልባችሁ እዛ ነው። ግን ኦንላይን ላይ ስንገባ ለምሳሌ ግሩፕ ላይ ገብተን እናዳምጣለን። እያዳመጥን የሆነ ጥያቄ ሊመጣ ይችላል፣ መምህራችንም ሊጠይቁን ይችላል። ከዛ አውጥተን መጻፍ ይመጣል። ከዛ አብሶ ኩሽና ውስጥ ለሚሰሩ እህቶቼ ማለት ነው፣ ኩሽና ውስጥ ለሚሰሩ እህቶቼ በጣም ተጠንቀቁ ባካችሁ። በጣም ከባድ ነው። በጣም ተጠንቀቁ። ሰይጣን በእንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈታተነናል ማለት ነው። ተጠንቀቁ። እና ስልክ እኔ እውነት የእህትነት ምክሬን የምመክራችሁ ኩሽና ውስጥ የምትሰሩ እህቶች እባካችሁ ስልክ አትያዙ። እንደው ስልክ ባትይዙ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? ስልክ ካልያዝን ስራችንን ራሱ ቶሎ ነው የምንጨርሰው። ግን ስልክ ከያዝን እዚህ ጋር ስልክ ያን እየጎረጎርን እዚህ ጋር ደግሞ ሄደን እናማስላለን። ታውቃላችሁ እሱ እየተከተፈ ምን የተባለ ነው እንትን የሚሰራው እና አንድ ቦታ አይደለም የሚሰራው። ሁሉም ጋር ተለኩሶ ነው፣ ኮንታክት ሊፈጥር ይችላል። እባካችሁ 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 ኩሽና ስትገቡ ስልካችሁን አስቀምጡ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ማህበር ያላችሁ ግሩፕ ያላችሁ ፕሮፋይላችሁን ግሩፕ ላይ አድርጉና ክፍላችሁ አስቀምጡ። እግዚአብሔር ልባችሁ እግዚአብሔር ጋር ስላለ ግድ ስላዳመጣችኋል። አዳምጠንም እኮ ወደ ስራ ስለማንፈታ ማለት ነው። አዳምጠን ራሱ ወደ ስራ አንፈታም። ስለዚህ ግን ስልካችንን እዛ አስቀምጠን ልባችን እግዚአብሔር ጋር ከሆነ እውነቴን ነው የምላችሁ እግዚአብሔር እሱን ነው የምወደው። ይሄን ደግሞ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ስለዚህ አሁንም መልሼ የምላችሁ እባካችሁ እህቶቼ ኩሽና ውስጥ የምትሰሩ ተባካ የሆናችሁ ምግብ አብሳይ የሆናችሁ ስልካችሁን ይዛችሁ ኩሽና አትግቡ እባካችሁ። በጣም ጊዜ እየከፋ ነው። እባካችሁ ይሄ የእህትነት ምክሬ ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ እና ለዛ ነው የምላችሁ መጀመሪያ ላይ እንዳነሳሁላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደኔ አይነት መዳም እግዚአብሔር አምላክ ይስጣችሁ ያልኩት ላይ አጠር አድርጌ ለመናገር አክል መዳም በጣም ጥሩ ሰው ነች። ጥሩ እግዚአብሔርም ቢሆን ግን እግዚአብሔር አምላክ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ለኔ እናት እንደምትሆን ነው የሰጠችኝና ለምዶ ምላችሁ ማለት ደግ ሰው የለም፣ ደግ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ግን እኔ ሁሌ ከሀገሬ ሳልወጣ ስለ ስጋዊ ሳይሆን ስለ እምነቴ ነበረ ማለት ያስፈራሩ ነበረ። መስቀል ያስፈታሉ፣ ክር ያስበጥሳሉ፣ እንደውም እምነት ያስቀይራሉ የሚል ብዙ ማለት በፊት ገና የመጀመሪያ ጊዜ ሲሄድ ማለት ነው። እና ለመጀመሪያም ጊዜ ሲሄድ ይሄን ነበረ የምጸልየው እና ለሁለተኛም ጊዜ ስመጣ ይሄንን ነበረ የምጸልየው። እግዚአብሔር አምላክ ግን ጸሎቴን ሰምቶልኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ባለውበት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ድንግል ማርያም ለኔ ያደረገችው ብዙ ነው። እሷን ያመነ እሷን እየጠራ እናቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ልክ እንዳንቺ የሆነች እናትን ስጪኝ ካላችሁ እውነቴን ነው ትሰጣችኋለች። እኔ ግን ሁሌም ለምናታለሁ፣ ሁሌም ትሰጠኛል። አዘገይብኝም ራሱ ማለት ነው። እና ለሁላችሁም ትድረስላችሁ፣ ለሁላችሁም ትስማችሁ። ልክ እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም አዛኝት የሆነች መዳም ትስጣችሁ። እኔ ለመሰላችሁ እንደዛ ልላችሁ የፈለኩት ማለት ነው። መዳሜ ሰዓትን እኔ ጾሜ ላይ ዓርብ ሮብ ጾማለሁ። በምፈልግበት ሱባኤ በሚይዝበት ጾማለሁ። አትናገረኝ ለምን ጾምሽ ምንድን ነው ማለት ምክንያት ነግራለሁ። ለምሳሌ ሱባኤ ለምን ያልሽ አሁን ጾም የለም ለምንድን ነው የምትጾሚ ካለችኝ እንደዚህ መጸለይ ስላቃተኝ ነው እላታለሁ። መጸለይ ስላቃተኝ ሴጣን ማድከም ስላለብኝ መጾም አለብኝ እላታለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንም አትለኝም። ከዛ እንደውም ምን ትለኛለች? ሁሌ የምጾምና የምጸልይ ሰው ውስጡ ነጭ ነው፣ እግዚአብሔርን ይፈራል፣ ምንም የሚያጠፋ ነገር የለም ትላለችና ማለት ነው። ማለት ሁሉ ላይሉ ይችላሉ፣ ግን እኔ በጣም በቃ የሆነ ትመቸኛለች በእምነቴ ላይ። እኔ ምንም ስራ ራሱ ብታበዛብኝ እምነቴን ስለምታከብርልኝ በጣም ነው የምወዳት ማለት ነው። በጣም ማለት እኔ እምነቴን የሚያከብርልኝ ሰው በጣም ክብር አለኝ እኔም ለዛ ሰው ማለት ነው። ማንም ሀሳብ ይሁን እምነቴን ካከበረ እኔም እሱን አከብራለሁ ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ዓርብ ሮብን ታውቃለች ማለት ቁርስ አብረን ነው የምንበላው። ዓርብ ለምሳሌ ዓርብ እነሱ ቤት ይላሉ ከወንዶቹ ጋር ከልጆቿ ጋር ትበላለች ማለት እኔ ዓርብ ብጾምም ባልጾምም ዓርብ ችግር የለም ማለት ነው። ግን በቃ የሆነ የምታሳዝነኝ ነገር ብቻዋን መብላት አትወድም ነበረ በፊት ማለት ነው። አጠገቧ ተቀምጬ ካልበላሁ አትወድም ነበረ። ግን በቃ ሁሉንም ነገር ግልጽ አድርጌ ስነግራት እኔ እንደዚህ መጾም ፈልጋለሁ፣ መጸለይ ፈልጋለሁ፣ እንደዚህ ሴጣን እያደከመኝ ነው፣ መጸለይ አልቻልኩም፣ መጾም አልቻልኩም፣ ስለዚህ ዝም ብዬ እየበላሁ ስለሆነ አልችልም ስል እሺ ችግር የለውም ትለኛለች። ሱባኤም ከያዝኩኝ እጾማለሁ ማለት ነው።
አሁንም ደግሞ ማለት ነው ጾም ከገባ ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ማለት ለኔ የሚያስፈልጉት ነገሮች አታክልቶችን ነገሮች በቃ ሁሌ ሲያልቅ የራሷ ነው በቃ ምን አለቀ ምን የምትፈልጊ ብላ መገዛ ማለት ነው። አመል ሊሞላኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ቤት ውስጥ እና የሚያስበቃ ማለት እኔ ምንም ማልባላ ስለማታውቅ አታክልቶችን ሄዳ በቃ ከሌለ እንኳን ከልጆቹ ጋር አምጥቼ እንዲሰራ ነው የምታደርግ ማለት ይሄ እውነት የምናገረው ማለት ነው። ጾም ነው አይደል ያለውበት ግን በቃ እውነት እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንደኔ የሆነችውን ትስጣችሁ ለሁላችሁ ማረፊያ በእምነታችሁ ጸለያችሁም በምትጸልዩበት ጊዜ በቃ ለምሳሌ እስከ 9 ሰዓት ጾመን ሳንጸልይ እንበላለን። ለምን በቃ ጸሎታችን ስለማይወዱ ስንጸልይ የማይወዱ አሉ። እኔ ግን ማለት ነው ሰዓት እራሷን የምጠብቀው ማለት ነው። እኔ እቆያለሁ ስንት ሰዓት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እስከ ስንት ሰዓት ነው የምትጾሙት? ማለት 9 ሰዓት በቃ ኖርማሊ የሚችለው እስከ 9 ሰዓት ይጾማል። የማይችል ግን እስከ 6 ሰዓት ሊጾም ይችላል። ግን እኔ 9 ሰዓት ብቻ ጾማለሁ ብዬ ማረጋገጥ ሳይሆን እስከምችለው ድረስ መጾም እችላለሁ እላታለሁ። እና ምን ትለኛለች ለመጀመሪያ ጊዜ እስከ 9 ብቻ ጾም በቃ ይደክምሻል ስራ ስለምትሰሪ ትለኛለች ማለት ነው። ስራ ስለምትሰሪ ይደክምሻል ስለዚህ እስከ 9 ብቻ ከጾምሽ ይበቃሻል። ባይሆን የኛ ጾም ሲገባ ከኛ ጋር እስከ 1 ሰዓት ትጾሚያለሽ ትለኝ ነበርና ማለት ነው። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ሰዓት እራሷ ነው የምታየው። እኔ ስራዬን ስል እውነቴን ነው የምላችሁ ማለት የሆነ በጾም ውስጥ ሆናችሁ ጠዋት ተነስታችሁ እግዚአብሔራችሁን በቃ አመስግናችሁ እግዚአብሔር ብርሃንን ያሳየኝ ተመስገን። ብዙዎች እየተመኙ እያለ ሳያዩት ይቺን ብርሃን እየተመኙ ሳያዩት ያለፉ ብዙዎች አሉና ክብር ላንተ ይሁን ብለን አመስግነን አንተ ሰይጣን ደግሞ ተሸንፈሃል ሂድ ብለነው ወደ ስራችን ስንል ሁሉ ቀና ነው የሚሆንልን ማለት ሁሉም ነገር ቀና ነው የሚሆንልን እግዚአብሔር ይመስገን። እና እኔ ስራዬን ስል ሰዓት አላይም። እኔ መቼ ስንት 9 ሰዓት እንደምሆን እራሱ አላውቅም ማለት ነው። ግን እሷ ማለት ሰዓቱን ታይና ምን ሰራሽ ትለኛለች። ምግብ ምን ሰራሽ ትለኛለች። ከዛ የሰራሁትን በቃ ከኔ ጋር ነው የምትበላው። እውነቴን ነው የምላችሁ 9 ሰዓት ላይ ጾም ሲፈታ እሷም ከኔ ጋር ነው የምትበላው። አሁን ባሏ ልጆቿ 11 ሰዓት ነው የሚመጡት ከእነሱ ጋር ትንሽ ነው የምትበላው። ግን ከኔ ጋር 9 ሰዓት የኔ የሰራሁትን ምንም ልስራ በበርበሬም ልስራ በቃሪያም ልስራ በልጫም ልስራ በምንም ከኔ ጋር ነው የምትበላው። እና ሂጂና ጸልይና ብይ ሰዓት ደርሷል ትለኛለች። ሂጂና ጸልይ እዩት እስቲ ማነው አሁን እውነት ከአዛቦች ውስጥ አለ ልክ እንደኔ ማለት እንደኔ አይነቷን እግዚአብሔር አምላክ ከሰጣቸው አላውቅም ማለት አልሰማሁም እስከዛ ሂጂ ጸልይ የሚሉትን አዛቦች አላየሁም። እውነቴን ነው የምላችሁ አላየሁም እስካሁን። ግን እግዚአብሔር አምላክ እኔ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ለኔ ሁሉ ነገር ነችና ይሄ ሁሉ ለጸሎቴ መልስ ያገኘሁት ነው። እና ሂጂና ጸልይ ትለኛለች። ሂጂና ጸልይና ነይ ብይ ሰዓቱ ሄዷል ትለኛለች ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ሂጂ አምላክሽን ለምኝ አምላክሽን ጸልይ የሚል ሰው ይስጣችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ ለሁላችሁ እህቶቼ በእምነታችሁ ላይ እየተፈተናችሁ ማህተባችሁን ቁረጡ እየተባላችሁ እየተገደዳችሁ እምነታችሁን ቀይሩ እየተባላችሁ እንባ ደም እያለቀሳችሁ በየሽንት ቤት ውስጥ ሆናችሁ የምትሰግዱ በየሽንት ቤት ውስጥ ሆናችሁ የምትጸሉ እግዚአብሔር አምላክ እናንተ የምታሹትን ሳይሆን እሱ የሚያሸውን ይስጣችሁ። እውነት እግዚአብሔር አምላክ ማለት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለምንም ጥፋት እቺ ምድር እሱ ለዚች ምድር ድነትን ሲያመጣ እቺ ምድር ግን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ያዘጋጀችለትና እኛም እናንተም አሁን የምትከፍሉት ነገሮች በጣም ዋጋ አለው። እውነት አይ ለምን አትበሉ ዋጋ አለው ማለት ነው። አሁን እናንተም በየሽንት ቤቶች ሆናችሁ የምትሰግዱ ብዙዎቻችሁ አላችሁ። እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ ጸልዬ ዘግቼ እወጣለሁ። ሰዓቴ ሲደርስ ከዛ እኔ ሄጄ ልጸልይ ነው። በፈለኩበት ሰዓትም ደግሞ እኔ ሄጄ ልጸልይ ካልኳት ሂጂ ነው የምትለኝ እንጂ ለምን አትለኝም ማለት በቃ በምፈልግበት ሰዓት ጸልያለሁ ካልኳት ሂጂ ትለኛለች። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ድንግል ማርያም ይመስገን። እኔ ማዳም የማትወደው ነገር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ስልክ ሳወራ አትወድም። ለምን እኔን ጠቀመኝ እንደው ማለት ነው ስልክ ማለት እኔ አሁን ባላወራ ከሰው ጋር ምንም አይጠቅመኝም። ጊዜ አለው አይደል? አንዳንድ ሰው ለምሳሌ በየቀኑ የሚደውል አለ፣ ሰዓት ያለ ሰዓት የሚደውል አለ። በፍጹም አላነሳም። በቃ እኔ ስልኬን ይዛለሁ። ማዳመጥ ግሩፕ ላይ ከገባሁ ለምን አዳመጥሽ አትለኝም። ኤልፎንን ጆሮ ላይ ቅርቅር አድርጌ አብሬያት ቁጭ እላለሁ። ለምን አዳመጥሽ አትለኝም። ግን እኔ እሷ የምጠላው ነገር ምነው ሳወራ አትወድም። እኔም ጸባ ነው። ሁለት መውደድ የለም አንድ ነው አይደል? ስለዚህ ለምን ቢያው እኔ ምን ጠቅመኛል ወሬ። አሁን መጽሐፍ ቅዱሴን
እውነቴን ነው የምላችሁ። ኩሽና የምሰራበት ቦታ ስራን ስጨርስ እዛው ቁጭ ብዬ መጽሐፍ ቅዱስን አነባለሁ፣ እጽፋለሁ። በቃ እንደውም ምን ይሉኛል በርቺ ይሉኛል ማለት ነው። ስጽፍ በቃ የምጽፈው ነገር ምንድን ነው አስረዳቸዋለሁ። የምጽፈው ኖትም ከሆነ መምህራችን እንደዚህ ኖት ሰጥቶን ነው፣ መምህራችን አስተማረንን እየጻፍኩ ነው። በቃ አስረዳቸዋለሁ ማለት የምሰራውን አስረዳቸዋለሁ። ከዛ በርቺ ይሉኛል ማለት ነው። ይባሰ በቃ እንዲበረታ ጥንካሬ እንዲሰጥ። እውነቴን ነው የምላችሁ። አገር ቤት ስንሆን እኮ እንደዚህ አንሆንም፣ እንቀየራለን። ወደ ዓለማዊ ነው የምንሄደው መንፈሳችን። ግን እዚህ እስካለን ድረስ እግዚአብሔርን እንማለድ። እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችሁም ይስማችሁ። እግዚአብሔር አምላክ እውነት የልባችሁን ሐዘን አይቶ እንባችሁን አይቶ እውነት በጣም ታሳዝኑኛላችሁ። ብዙዎች አላችሁ በሽንት ቤት የምትሰግዱት። አሁን እውነቴን ነው። ብዙዎች አላችሁ ግሩፕ ላይ ስትገቡ ሽንት ቤት ገብታችሁ የምታነቡት ጸሎትን ብዙዎች ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የልባችሁ ማሻየት የላችሁ ይርዳችሁ። በሰላም ወደ ሀገራችሁ ይመልሳችሁ። ለቅድስት ቤተክርስቲያን ፊት አቁማችሁ ደግሞ ምስጋና የምታቀርቡ የምናቀርብ እግዚአብሔር አምላክ ያደርገን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሃይማኖታችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ይጠብቅልን እላችኋለሁ። እንደኔ አይነት መዳም እግዚአብሔር አምላክ ይስጣችሁ። ጸልዩላት ደግሞ ማለት ነው። ጸልዩላት እሺ። መዳሞች ሲነሱባቸው ጸልዩ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ ለመዳም ጸልያለሁ ብላችሁ አታምኑኝ። በጣም እግሯን ያማታል፣ ያስላታል። እጸልይላታለሁ። ልጸልይልሽ እላታለሁ። እሷን እራሱ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ትለኛለች። አዎ ትለኛለች። ኢንሻአላህ አዎ ጸልይልኝ እጸልይላታለሁ። ከዛ ማለት በቃ እግዚአብሔር አዛቦቹን የሚወደ ማለት እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ንጹሃንን ሊያድን ሳይሆን ኃጥአንን ሊያድን ነው የመጣውና አንዳንድ ጊዜ ጸልየንበት ጸበል ስንሰጣቸው ጥሩ አይደለም የሚሉ አሉ። እኔ በዚህ አላምንም። ለምን እግዚአብሔር በየት በኩል ድነት እንደምሰጣቸው አይታወቅም። እነሱ አይመኑ፣ እኔ ግን ትድናለች ብዬ ያን ጸበል ጸልየበት ያንን ውሃ ጸልየበት ሰጣታለሁ። በቃ ትጠጣለች፣ ትድናለች። እኔ ለምን አምናለሁ እንደምደንበት ነው። ከዛሉም ከህመሙ ከምኑም ማለት ነው። እውነቴን ነው። ባለፈው በጣም ተረብሻ ነበር። በጣም ማለት ነው። እውነቴን ብዙም ብጥጥ ነበር የምታደርገው መዳም ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እሷ ላይ ያለው መንፈስ ርኩስ እሷ ላይ አድሮ የሚረብሻትን ወደ እኔ የሚማናደዳት ከሆነ መድኃኒዓለም አባቴ ከላዋ ላይ ስር አድርገን ያሉት። እውነቴን ነው የምላችሁ። በቃ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በፊት አርፍጄ ስነሳ ቢሮ መልስሻለሁ ምን ትለኝ ነበር። ግን አሁን በቃ እውነት ጸሎቴ መልስ አገኘ። የሁላችንም ጸሎት መልስ ያገኝ ዘንድ የእግዚአብሔር አምላክ ፍቃድ ይሁንልን። በርቱ። እግዚአብሔር አምላክ ይርዳችሁ። ጸልዩላት። ስትነሳባችሁ ጸልዩላት። በእግራችሁ ሲመቱ በቀኛችሁን፣ በቀኝ ሲመቷችሁ እግራንም ስጧችሁ ይባል የለ። ስለዚህ ምንም ታደርጋችሁ ምንም ትበላችሁ፣ እናንተ ግን ጠንካራ ሆኑ። ጠንካራ ሴት ማለት በስራ ብቻ ሳይሆን በመንፈስም ጠንካራ ሴት ሆኑ። በጣም እንቅልፍ ይዞኛል። አይኔ ያው ጭንጭን እያለች ነው ማወራላችሁ። ማታ ነው እንግዲህ ቪዲዮ ሰራት ባይዘው። ያው አሁን ቪዲዮን ስታይ ደግሞ ምንድነው የምታወሪው ምን ብለሽ ነው ያወራሽው ነው የምትለኝ። ከላይ ስልኳ ወደ እንግሊዘኛ ስለሚቀይር እንግዲህ ፖስት ሳረግ ከላይ ጽፍላታለሁ በኦሮምኛ በአማርኛ ታነቧለች። ወደ እንግሊዘኛ ስለሚቀይር እሷ ስልክ ማለት ነውና እንደዛ ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜያችንን ያሳምርልን። ረመዳኑ ደግሞ የሰላም ይሁን። እህቶቼ ደግሞ ሙስሊም ሆናችሁ ደግሞ ረመዳን ከሪም ብያለሁ። እንግዲህ እኔ ማለት አንዳንድ ጊዜ ፎሎ ለማግኘት ለምንድን ነው እነሱ የኛን ስም አይጠሩም እና እኛ ደግሞ የእነሱን ስም የምንጠራው የምትሏል። እኔ ፎሎ ለማግኘት አይደለም። እኔ እዚህ ጋር ማስበው ሰው መሆኔን ነው። እኔ ያ ጴንጤ ነው ያ ሙስሊም ነው ይሄ ነገር አይመለከተኝም። እኔ የሚመለከተኝ ሰው መሆኔን፣ እምነቴን አይንኩብኝ። እኔም የሰው እምነት አልነካም። በቃ እንኳን አደረሳችሁ፣ አላህ ይቀበላችሁ እላችኋለሁ። የተራበው የተጠማውን የታረዘውን አልብሱ አብሉ፣ የታመመን ጠይቁ ይላል የእናንተም ቁርአን። ልክ እንደኛው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። እናንተም ወቅት እንደዛ በማድረግ አሳልፉ። እኔም እህታችሁ ደካማና ኃጢአተኛ የሆንኩኝ ነኝ። አውቄ አይደለም ፊታችሁ ቁጭ ብዬ ማወራላችሁ። በጣም በኃጢአት የተቦካሁኝ ቡክት ያልኩኝ ደካማና ኃጢአተኛ እህታችሁ ነኝና በጸሎታችሁ ወለተ ማርያም ብላችሁ አስቡኝ። ያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን። በርቱ፣ ጠንክሩ። ረመዳን ሲወጣ ደግሞ
ፈታ ብለን እንመጣለን እላቸዋለሁ። እስከዛ በርቱ፣ መዝሙር አዳምጡ፣ ትምህርት አዳምጡ፣ ስተኙ አዳምጡ፣ ስንክሳር አዳምጡ። እንደዛ ነው እንግዲህ ጋቦሎ tokko asumarratti xumura viidiyoo kootii baay'ee tokko baay'ee jiran fakkaata. Egaa waaqayyo si wajjiniin haa ta'uuti obboloonni koo kushiinaa keessa hojjettan adaraa of eeggadhaa, bilbilarraa fagaadhaa, gisee kushiinaa keessa hojjettan isiniin jedhaa, hirriba gaarii rafaa, yeroo galgalaatti yeroo dhuma boqonnaa keessanii sana mataa keessan tiraasirra kaawwadhaatii boqodhaa. Ofiif yaada har'a mataan gaafa si dhukkube utuma si dhukkubu hojjetta malee namni ceesisee hin jedhu hin jiru kana beeki. Ati har'a bilbilaa sa'a bultee guyyaa hojiidhaan raatoftee ammoo deequma sa'atuma 5 keessatti immoo xiqqoo gadi ciisoo yoo jette bilbilleen dhufaa bilbilaa haasoftaa sana booddee ganama kaatee immoo sa'aatii 9tti immoo kaatee nyaata hojjettaa. Ati boqonnaa hin qabdu jechuudha. Inni biyya keessa taa'ee sitti haasa'u suni galgala sitti haasa'ee guyyaa lafti jedhee rafee oola yaa obboleettii koo. Jaalallee keessaa ta'u, abbaa manaa keessaa ta'u, abbaa keessaa ta'u, haadha keessaa ta'u, obboleettii keessaa ta'u eenyumayyuu haa ta'u. Ofii keetiif yaadi dura. Ofii keetiif yaadi. Rafi, ka'i, kadhadhu, hojjedhu. Gaafa ramadaaniin bahee hojiin akka ammaan jiru yeroo sanitti haasofta. Bakka kan si hubate kan hubachuu danda'u siif haa hubatu. Kan siif hin hubanne immoo boruuf siif fayyadu jechuudha. Anarra dirqaman hojii haasa'uu qabda siin jedhe boruufiyyuu baadoodha jechuudha. Kanaaf abiddarra ooltee galgala bilbilarra bultee ganama gaafa abiddatti deebitu mataa keetiif yaadi yaa obboleettii koo adaraa. Kuni gorsa obbolummaa kooti. Keessattuu warra waxxaatii fi ijoollee qaban bira hojjettan. Boqonnaa tasumayyuu hin qabdan. Dhugaan isiniin jedha. Tasuma boqonnaan daqiiqaa takkaaf hin jiru. Qulqulleessuun, uffata tokkosuun, miicuun, nyaata hojjechuu, mi'a dhiquu, bafilsuun boqonnaa sakandii takkaaf hin qabdan. Kanaaf ofiif yaada, sammuu keessaniif yaada, sa'aatii qabdan keessatti boqodhaa. Rafaa hirriba gaarii boqodhaa. Sa'aatii 2 sa'aataatu, sa'a 3 sa'aataatu sammuu keessan tasgabbeessaa bilbilarraa fagaadhaa. Waldaarra yoo teessan immoo piroofaayilii keessan gaafa waldaarra gootanii lapheen keessan waaqayyo bira jira waan ta'eef iyyuu hin dhiphatina. Dirqama waaqayyoo kootu manuma koo keessa taa'ee dhageenya jedhu. Dhageenyas hojiitti kan inni jirra waan ta'eef. Dhuguma dhageenya dhagaa jirru fakkeenya duratti maal isiniin jedhu gurra kootiin dhagaa harka kootiin immoo iddoo biraa deemaa jira. Kanaaf otuma dhageenyu kan hin fakkeenya gaafa piroofaayilii kun waldaadhumarra godhee moo kilaasii kootti gatee moo hojii koo deeme. Kaza hojii koo dafeen xumuradha. Kaza deebi'ee fi barannaa koo geessee hojii koo xumuree jira waan ta'eef ifoo godhadhee taa'a jechuudha. Kanaaf lapheen keenya waaqayyo bira yoo jiraate waaqayyo laphee bicha barbaada. Laphee qulqulluu bicha barbaada waan ta'eef piroofaayiliin keessan barakata argattu bilbila keessan mana kutaa keessan keessanii eebba argattu waan ta'eef iyyuu hojii keessan hojjedhaadha, of eeggadhaadha, ofiif yaadadhaa, boqonnaa ofiif laadhadhaa, jajjabaadhaadha, waaqayyo gooftaan si wajjiniin haa ta'u. Araarsummaan qulqulleettii dubaroo maaramii eegumsa ergamootaa eebbisumtoota wareegamootaa lafa kunis jirtan hundumatti si wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo gooftaan biyya keenya Itoophiyaa naannoo keenya Oromiyaa amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo waaqayyo gooftaan nuuf haa eegu. Nama nagaadhaan akkuma nagaadhaan xoomasaa jalqabne immoo du'aa ka'umsa isaatti waaqayyo gooftaan nagaadhaan nuun haa ga'u. Jajjabaadhaa waliif kadhadhaa waliif kadhannaa. Eebbifamaa isiniin jedhaa kanarraa asumarratti hin xumura. Guyyaa biraa immoo kan biraatiin deebi'an gad dhufutti waaqayyo si wajjiniin haa ta'u. Na wajjin waan turtaniif guddaa isaa galatoomadha. Waaqayyo lafa jirtanitti si wajjiniin haa ta'u turtii gaarii isiniin jedhaa eebbifamaa.